Comunidade preocupa projeto construção na estrada da capital dele, a Moçure Rahun Macas, também a companhia La Rega Rica Sobe, a foi atero. Projeto construção estrada nebe governo implementa a capital dili hamos Rahun Macas, onde foi impacto ba comunidade sirnya Saudi. Comunidade Marconi suku fatuhada preocupa, tambah tengki simu Rahun lor-loron, tambah sirnya uma hela rabat los ho estrada. Nune vanghira kompanhia ateru na estrada hamos Rahun Barat. Comunidade siramos preocupa, tambah kompanhia nebe responsabiliza ba construção estrada, la rega tuir hobe, nune hamenus Rahun. Habitante sira informa, ho Rahun nebe Macas, halo labari kik sira hetan moras, inus ben, mear no inus metin. Lorong daruan sana majumunus sira rega nitik bah. Tambah kami komunidarian nene ulabari kik barak tane Rahun ne amila tahanda. Idane mak kami hakaraku sube kumpanya sebele sira bele ansa lorong daruan sana rega nitik bah. Tambah agora nela tempo udan tane Rahun Macas los. Labari sira ansa be mear inus metin inus ben. Obe narsa isin manas mos. Karek be lorong ida rega to dala tul o sela dala hat ba. Tambah Rahun fo impatu ba ami be labari ko be aminya labari ki kuan sira ho ami feri katua sira ba ami fo insani dapat tidak Rahun mos ami tahan dit ba feri katua labari be Rahun ne au sinti sira mos hetam be mear ismanas isbot idane Rahun ba ami simu memang Macas duni ba ami presija rega lorong ida rega dala roga dala idane sana buat tidak be Rahun ami sulabele senti asuru Rahun tambah buat tutune Saudi dia nemos labar sira mus barak hetan Rahun ni impatu ni kona ba labar sira moras kona ba han ebe makite bel han kare diang kata bele diang teru so Rahun sira sene be itama kakara duni jiji diang kara kakara construção nebe mak estado Fona itamos tem cumprir. Além de engenheiro ba construção estrada Marconi hateten, construção estrada ne atingiu na porcento cianulu, nune parte companhia garante se entrega ba governo e a full na agosto ne. Agora atingiu na 90%, ela 10% depak atu halo finaliza. Problema ela ho a minha lista crença ne se dá muda ele. Se a mim lá finaliza agosto tambah impacto ba lista crença ne bemak ema se dá mai muda ne. Maybe aminya karta atau muda listrik tinser ini ami halo tu teona. Durante semana ini mak listrik tian listrik ne muda então fulang Agustus ne ami bele remata construção ini. Construção estrada no Valeta e Aldeia Marconi 04 ne hahui fulan agosto tinan kotuk no tuir plano companhia se entrega e fulan agosto tinan ne antes carta licença construção ne remata. Equipa cobertura GMN.